Bo día. Imos comezar co sorteo de Primeira División Autonómica Masculina. O sistema sigue sendo o mesmo na competición, dos grupos de 8 equipos. Van os 4 primeiros clasificados de cada grupo a formar o grupo A1 e do quinto ao último o B1. Neste grupo incluiremos un descansa, xa que hai un equipo menos. O grupo A1 estaría composto por Costa Ártabra, USC Obradoiro, Ensino Lugo, Maristas Daipa, Porriño Baloncesto Base, Tifón Muebles Novo Básquet, Salesianos Vigo e Sociedade Deportiva Tui. O grupo B1 sería Celtas Rabaza, Óptica Cambre, Club Baloncesto Quempape, Básquet Ferrol, 6 Donada Alcoia, Allariz, Berberecho de Noia e incluiríamos un descansa. Con respecto ás solicitudes que temos para o grupo A1, Novo Básquet, Obradoiro e Ensino. Piden os tres xogar a primeira xornada na casa, que serían os números 5, 6, 7, 8. Co cual, colleremos estes tres equipos e según vayan saindo, o primeiro será o 5, segundo o 6, 7 e 8. E dicíamos que son Novo Básquet, Obradoiro e Ensino. Co cual sortearemos primeiro eses números. Como dicíamos, o primeiro que salga será o 5, o seguinte o 6 e o seguinte o 7. Neste caso, o número 5 sería USC Obradoiro. Número 6, Ensino Lugo. E número 7, Tifón Muebles Novo Básquet. Neste grupo o resto agora van a sorteo. O número 1 sería Maristas Daipa. Número 2, Porriño Baloncesto Base. Número 3, Salesianos Vigo. Número 4, Sociedade Deportiva Tui. 5, 6 e 7 asignámoslos anteriormente. E o número 8 sería Costa Ártabra. No grupo B1 temos solicitude tanto de Celtas como de Cambre co número 2, co cual meteremos estes dous a sorteo, e o primeiro que salga terá o número 2 e por similitude o seguinte asignaremoslle o número 3. O número 2 sería para Óptica Cambre. E por similitude asignaremos o número 3 a Celtas Rabaza. Non habendo máis solicitudes, co resto de equipos procedemos ao sorteo. O número 1 sería 6 Donada Alcoia. 2 e 3 están asignados. Número 4, Berberecho de Noia. Número 5,
CB Allariz. Número 6 sería Descansa. Número 7 Básquet Ferrol. Y número 8 Club Baloncesto Que Empape. Con esto quedaría rematado o sorteo de Primeira División Autonómica Masculina.